Hello loite ho nadam jingu hinam tu ni hin Korean movie recall kiti part 3 achai na chu na sai kit taw hite numenu so jinin atai pi ham ti he nom zi a sinwo kiti pa ki mu pi ding a hi ati achun detective li in phalna anapita na hi hichipe ta chun numenu so jinin ajipa jihun ama sanga ding chu amu in ama nun zong athil mu chu ata ta hinam tia amit asina atha avet kin achun ajipa chu ana tapoi hechun numeinu in athil mu chu alung mina bo amu a hi ati in chamkhat jawa helai mun chu ana dal hatai numeinu so jin in ajipa chu amina bo anamu ham a hi lole ajipa hi hingna lai ham ti chu aban bana I hin he ding a hi hiti chun sin bu chu thodo a hin nei pan taw ven a hi le ama pa sei dung zu yin jinhu ki dipa hi gambling sumsulu na ki chip ti hwa lunglut mi a hi zi a company jong bankruptcy a hi in hichi building ki sabe hi a hui do na thei dinga tia pan kala na a kasu hiela kana tha kha hi tin a sei tai epizia hichi building ki sa na langa chu na chi kin ham tia a hin do ovachun sinwu in I ham tia building chu a hin su sinova hi le thilong chu a hin mu ding zi ova hichi thilong la do a chu ka chi a hi atikit tai chuzong le sojin hi tha a athi ting le insurance sum hi kila ading ka ti zi a ajipa dana ka a hi hichla ko na he theo cho hi le sinwu engine hu thilong la do ding ati zi a building ki sa na langa chu a suitcase a mancha ho a hin ki po a hi in alang khana no mainu sojin in pha chi sa ho a hin gyal do a hichi building a hung na a chu ani ki su to kha hun a hi ama pa thu sei hi pam langa no mainu le detective li in abona chun a za hun tai detective li no mainu sojin chu address ka na hin pi in na in ta chu siola a bo ve hilai chun ka chi le chun pha chi sa hon hen gyal do ding a hi to na na in wang hi lali masanga sinwon a cho hi bawe ti na sai pi tai chuin no mainu sojin in sinwu hi koi ham tia ado achun detective li in nang nakiwa na upa hi tin a sai pi kitan a hi sojin in sinwu ki mo pin akoma na thu sei zo si sim thu hi ding kata san poi kaya dinga in ku itia hi le nang bo na hi in kachunga thil so thil lung ho hi ata ipi ham ni hil chinin tin anadong ta na hi sinwon a hin don butin na thu sei chu ipi ham ka hepoi ken na jipa ka tha a hi in nang jong na thia hi le insurance sum chu kila ading ka ti a hi kola pat na kile tha an achun na hin kho na baitale tu hin isugim ding ponte tin ka pumpuma chun ana sei ta na hi ama pa chan no mainun amwa ko na chun thil khana ime ti a het ji in sinwu ko ma iham tia hichini zana building ki sa na langa ka thil mu ho chu phachi sa hiya hi le kai jang ko me ti he hi in hize achun atai pi ham ti chu ni sei pi ovin athudo chu sinwun adon but nom lo pha nin nalungge la a phachom lo ding ho chu hai milen lang hilai mun hi da tha commentin ana sei tai numainun upa anei lo pha na hilai mun a ko na chi ding tia hung din do achun unit 706 sa thil so cho hin gyal do in sinwu chu anadong ta na hi le sinwun thu kha chain anadon but kit tapoi hitia numainu lungyal no mo ta in lama hung ki le achun abang bang le amu ji numai chapang nu chule pasal chapang pa chu amukit tai chinia thilmua ko na chun thil dan ho na mainon a hin he them tan numai chapang nu chu ama neu lai a hi in pasal chapang pa chu hi le to police custody a pen pi lo a upa sinwu a hi numai nu so jin hin pha chi sa ho them thema a hin gyal do pha na chu hichi pha chi sa thilmu ho chu a pet pet amasanga amu dana an ji a hitai numainu na thilmu ho zo si hi pha chi sa agyal do hi ti he lo ji a pet pet dana ana sei ji a hi in hi ji a chu a sei ni la hin hi chi thil so ho hi kha cha ana ji lo a hi chukit jong le he ding khan chu numainu so jin anu hi aneu lai gas po ke na a hin kho na be nia pana chu sinwu ko ma hi ana a hitai
Amaho ana na room chu unit number 706 chu a hi in sinwu zong hi apa bawin anava a hi. Numaynu so zinin nunga achapang khat alim amel anamu ji chu kuidang hilova amanu nunga achapang anahi lailim chu anahitan a hi. Zan khat sinwu in khitabang khat na hi sa numaynun amu chu anunga achapang laya athil a hi ti zong chu a hin hetan. Nikhat sinwu apa numaynu chunga chan hoi lo khat na bola chun sinwu numaynu chu hu do ding atia apa lu sinwun aze pi ako na chu apa that sinwu anahi kha a hitai. Hichithil so chu sinwun koimacha he sa anom lo zia apa thilong chu be khana anapu a hi in. Hichiho chu sinwun abona chun a hin hetan chuzong le sinwu thilbol ho zo si chu sojin hin buin atu na ako na anagi thopi chu anahitan a hi. Alangkhana detective li in sinwu chungchang a khul gela konin adoption report na chun unit 706 a hin napa ana ummin chamkhat zawin aki hol motai tua hi ama hoilai chi hitam tin ana dong ta na hi. Hiti chun sinwun ata chu ipiham ana seipi in apa thilong na langjong chu ana seipi tai. Chuzawa amon zong aga khol na wachun suitcase le thilong ana tha chu ana mo tawve. Hiti chun numaynu sojin azipa to akichen zo hona achen na in hun sio la chun aga chi in. Ihet ding khana chu thusim ki pat na langa Canada chi ding ati hun ji a numaynu passport sinwun ahung hol na in chu a hi. Hichin sunga numaynu a lai ta chun art skola khat non phone na hin bolin tizata achun sojin hoilaya na ham na zipan na hol le le etin a hin sai tai. Hichithu numaynu sojin in aza chun kidang ana sa atan aji chu sinwun ajipa sot pi a ana tha a hitai. Chupe ana numaynun room sunga koiham khat na hunglu tabangin a he in amanu zong aki hai do a aga avet na chun athitai tia akoi ajipa jihon chu ana hitan amanun zong ajipa amu chun kidang ana sa hle jeng ta na hi. Numaynun ajipa amu chun kidang sata in tu chan gya na hin na lai hamtin adong ta na hi le ajipa jihonin nang ni na lo mana kai chu kamu thi jing ding hamti na hin don but tai. Hitia ajipa na hin don but phat chun numaynu atizan room song khana alunin kon anakikel dan ta na hi. Chuin numaynu sojinin detective li chu phone abolin tu chan hin jihon ahing na lai ti thu ase chun detective li in namina na mo mu hibawin te tin athu sei chu anata san poi. Chupe ta a assistant pa hongin thilong ki mu chu jin huwa hi poi ti thu a hin sei detective li na za phat chun numaynu sojin namun holding a chun ahung ki pando hon tai. Jinhu a hinge ti thu sinwun a hin het pha na chun kidang ana sa tan alangkhana sojin in buina atu ding a hetai ti jong chu ana hetai. Hije chun detective li jacket khan ana ke in agari jong chu ana ki tolin jihun in langa chun ana chi ta na hi. Alangkhana numaynu sojin ki sel na kot chu jihunin ana tum wong tan ama ni akidal na hona chun sojin hin ama ki ven na ding thil izat na bol wangin jihunin alu chu ana je pi ta na hi le ama nu zong ana thimil tai. Ahung kha do achun alu ana ki ha su kha je in ana chat le le thei ta poi. Hichi achun akoma ajipa ana to ta na hi. Hichun jihunin numaynu sojin koma phachom khat pi chu nomta ina hun hilo ham ad ticharanu saidanin phachi sa nang hin khat cha gel do ta poi ati e ipidinga nang nu hin nanga ding bo na ki gel jing ham. Hichithil so hi na gel do em ati in phachi sa chu numaynu sojin ana sai pi tai. Ai hon tua imu hi jihunin azinu koma building ki sa na langa akimuto te ti ana sai ni jan chu a hi. Jihunin aphat cha alon la asa azo lo in ala na pa chun vo kitin ana watai. Chuin loan anala na pan jihun chu adadan azinu insurance chun soi ana kai sa atan. Chutibaw hi ta pasal atin na zinu ipiti na thading ham interest wang ani niya kal hi atiin jihon pungjong chu anala apiin hichipa chun anakibuta na hi. Chuzawa jihunin ahin chay zu chu loan anala anapan adwanta na hi le
poison anazau je achun alo in ama pa zong anathitan hiti chun jihunin hichipa chu ave avela chema chun anasunin chujong le athilong chu tengki sung tabang khana akwai tan nial song ho anahalin hilai mon chun anavui tai numainu hichi buildinga ki mu pi ding anati ji in tola thitang ho su thing lai ta chun numainu zong ahung hlung ta na hi jihun chan numainun ammu chun ati za in hilai mon adal ha go na chun ama ni zong akino to hunin a hi le numainu be nga ko nin Canada chi na dinga guide le kha khat na hong kile hatai hichi ammu chun jihunin sunwu to Canada ana chi ding ji a chu kai to khending na ti hi ve ta nang ni ki ka hi kai angol dana ni koi hon hi lo ham tin numainu chu jihunin anavopan ta na hi numainu so jinin ama ki ven na dinga jin hu alu chang thing tum khana ana je pe achun ama pa jong tu la chun anaki jam jing tai hichi a ko na he do theu cho hi le so jin jihon to ki chena ko nin hin khunom amang khapon ajipa jihon gambling ki ti sum sulo na ki chip ti ho bol ji in sum tampi anabatai ama pa hin asumban ho asa zo lo pha na jinu chunga hi anachu hi sinbu numainu chan avet zo lo pha na Canada a chi ding ana ti zong ajipa jihunin a hin he do pha na sinbu to na ki ngai atin ajinu chunga chun alunghang che che jing ta na hi jihunin lon ala ho chu aban banin a hin se zo tapon lon ala na pan a hin gi wanga chun ama pa hin sumla na ding khat cha ana he poi achuti je a jihun hin ajinu tha a athi teng le insurance suma chu ki man cha ding ti hi hiji a chu zana sojin ki mu pi dinga building ki sa na langa chu anakau a hi in ama nu hunglun masanga lon ala na pa hunga vo kita anavo a hi jihunin asumbat lon ala na pa na sa azaw loading a hi je a chu ada da ajinu insurance a soi anakai sa chu a hitan chuzawa zuwa hin choi lon ala na pan adona ko na poison azaw ji a anathi a hitai ata a cho hi le jihonin zuwa hin choi chu ajinu don ding a hi hichilaya he thei kin cho hi le jihon kiti pa plan ana fail tai hichun numainu sojinin sinwo building ki sa langa ana kau ji achun ama pa jong ahungin thilum dan ho zo si jong ana heta na hi sinwo in thil so hi koimacha he sa loading ati ji in injoa nial le som ki hal na la achun jin hu thilong chu ana le lut tai ahi wangin numainun alang khana ahin khwa thil to ho chu do zo lo phanin amal ema ki thading atin building a ko na chun ani ki chom latan a hi building a ko na aki chop hla azawa thil so thilom dan ho chu thusim ki pat na langa in sei ovin in hetaw ve hitia chu sinwun numainu chu hospital a anapuya hikinga ke sukha dana report na bol hi in ajipa dana ke seya bom hon a hi ti jong chu he thei ki tawvin a hi alang khana numainun jihun alu ana je pe chun ana thipon ama jong ahung kha do achun sinwu in jihu apu a helaimon ada hla hon chu amutai bang ho jep se nova thilong amu pau chu lon thu hung sei pa thilong chu ana hitan a hi lon hung supa in jihun pung ala apia ana kibu numainun athilong amu a chu ajipa dana ana gel chu a hitai sin hung ki khialin jin hu in room sung chu meya hal hla a sojin jong chu meya hal li ding aneti tai hichun jin hun sojin koma kathil bol ho zo si hi lungsit je hi in sinwun hung hu do ding aji jong chu lungsit na hi hichi asai zo wachun room chu main ana hal hlan numainu achi le din thei lo je chun room sunga chun ana dan ta na hi chamkha zawa sinwu hilaimu na hung hluna chun amani jong anaki suto honin hichi achun jinhu in sinwu chu chamachun asunin hilaimun chu anadar tai jinhu hung da chun detective li ta kisuto kinin kidal pia jam do ding ati wanga chun detective li chu anazo pon ama pa zo chu anamanta na hi alang khana sinbu all in hongin room sung chu hung hlung tan numainu wang mai ka mai khu ji in anathimil tai hichun sinwu numainu chu apamin hilaimon chu da hla ding ati wanga chun mai ka ana ha ji in anada hla thei hon ta poi hichipe ta chun numainu sojin ahung khangin phachi sa a amani ki ka le
sinwun anaki thopi dan ho ahin gyal do ahin het phanin kapum puma chun sinwu ko ma ngai dam anaki thum tai sinwu hi chama asut kha ji ovachun anadolal he jeng tan chu in numainu sojin ko ma hichithil so ahin nangsu mo ima a umpoi phachi so cho haimil komin gyal gyal angai tapoi Canada a chi komin atitan a hi chupet ta a mai ha ta a hung kon pha chun numainu chu main aka lo na dingin sinwu in anadal do pi tai hichithil so ni khat ni zawa numainu sojin hospitala akizan chu hung ki mutan a hi detective li le assistant pa numainu ko ma hung hona chun numainu sojinin ka upal amtia do achun assistant pa na hindon bunin na upa chu mayin nang naka dinga ko na nadaldo pi na ahin kho anabay ahitai na upan ay ho zo si ida thataw ve ati in numainu sojin chu amanin jong analong hem pi hunta na hi chuin amanin jong numainu chu box khat na pi hunin hichi Canada embassy ko na hung ki that na hi nadam do zo ting le anaven ati hunin hilaimon chu anada tha huntai phachi sa upa sinwun anaki thopia ama dinga jong ahin kho phal ngama anapan ho numainun agyal do in lungnom mo ta ali thlasita achun anakap ta na hi Canada embassy ko na hung ki that box sunga video khat ana numainun ahin thla a ko na chun Canada a ipizia chi dingham ti chu hung ki sei tai kanyaw laya kitip na khat kananay chu haimil jong leng aman igyal do sa akine ati in phachi sa thusim khat chu anasei ta na hi phachi sa sinwu le sojin akhang tha lai hun zo hung ki mu in amani hi atam zone hiking anaha chi bom hone chu in numainun lim khat na hin la do in sinwu ko ma hi chi hi na haimil hitam inyaw lai hona hilai mun na hin ga hite na ti hilau ham hichilim chu Canada gama a hi in sojin hi anyaw lai ki patna Canada gam hi anangol thopi leujeng a hi chijia chu sinwun kapui te ding na hi te kitip na chu ananai a hitan I het ding khana chu hichilim hi numainun ina lim kita aman painting anabol ji lim jong chu a hi numainu sojin ahung zinaya ajipa na hin eng bola chu sinwu hin Canada a napui ding ati a hi in a memory phachi so a hello phana ana chi the hun lo a hitai video abana sinwu na saibe na hichi ho zia hi Canada ka chinom a hi in amanu Canada alhunting le hin khotha khat aman theina dinga jong ka ti a hi in kai ga chi the hi jong leng ama be ni sol pi uventia hichi video chu Canada embassy agency ho anathat a hi hiti chun apin pi a upa a hi lo wanga alung se dan le agya kho dan ho a hin he na chun amanu jong lungna ta chun a kaptan phachi sa kha cha agyal do lo zia chu a upa hi eti hi an he lo a hi in a upa hi ti a hin he do do a ama hi leisi na anada tha a hitai phacham khat zawa numainu Canada gama sneri hoina mun lai ta a chu hung ki mu in a upa to alung tum hun chu ana subul hitai hiti chun numainun phachi sa ho anagyal da in hin ho anamang ta na hi hichi film akichai na lama chun numainu sojin le jin ho akichen na kin huna family photo akika mu cho hung ki mu in amuho la sunwu hung gai ja chu amani hi achombi a anaki kam hun a hi film ki pat na langa detective li in adin dan hun adi poiti limbanga kita chu hichi hi a hitai hichinya hin khotha amang dinga numainu sojin anajinai na a ajipa phat lole kichip set ja gen theina tampi ana thu chu a hitan ajipa phat lo ja ki khan pi ding chule a upa sinbu to Canada a chi ding anati hun chu tu se na atu je in anachi the hun tapoi sinwu dinga sojin hi anaw nu ta be hi lo wanga chun phatinin anave suijingin buina towa hi jongle anaki thopi ji tan ajipa tabang gai gai jong chun ana umin a chaina a hin kho jong anaw nu dingin ana phalpi tai hichi hi kilung si na agoi di ta chu hi numai hon anu apa au anaw a in ko te a hin da tha a hin khotha sim dinga ajite in ko a hin nei a hi in
azipa in koten ahung zinei nu hi acha bang ova agiala akizato akilungsi to akingai lut to angai mama jengin a hi achuti lawa hi le mihing mit vetna thil dei lo ta ta hung hlung thei a hi ti jong chu koima sei thei a hi poi ai hon atam zon cinema ho le film ho a apha ho bo ipan pi uvin apha lo ho ivet da uve ata ta cha hi le hi cha pha ho hi ai ho mihing ten ichi pi po vin apha lo ho bo i zom zom jing uvin a hi hichilam pang isei na wa hi na lunggel wa ipi umam komena ana seu hite hiti chun tu nya thu chimi seu chu hi chan hin aki chai tai isei sungwa sei hial sei wal sei hlinglal au ma hi le anaki thim tu aniki ngai dam tu chiu hitin hiti ho ta bang thu chimi ngai num wa hi le subscribe bolo la hon subscribe ana bolo hitin like share comment jong ana bol chiu hite aban ting thu sim ngai ta toi ki mu tu kit masang ovin anadam sia sia lo hitin hiji thu sim hi jingka na nga hi le jingka pha suna na nga hi le sun pha jana na nga hi le mang pha